Manipud iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Saan nga umukuo? Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Uray agda magkakininanang maurin. Nagbalbaliw akon. Nabayagan na jak na karaman iti arak. Awan paper man nanti apanggedak. Ngam an-anusak ti makitaggad iti inaldaw. Nasayaat no nagnakam kan. Para matla iti anak ta. Adda ko makidawag ken ka, maurin. Igatangan nakman iti motor ko. Adda nakita ka lako ased kar. Agpasada kiti tricycle no ko. Adda ka din nang taasidag mo? Adda. Agay-ayayam na kini Junior itay, ang emrimuar. Kasaritak man? Abit lang at tapok kawak. Nanang, kasarita na kayo kano ni Maurin? Narawd. Ato ito cellphone. Duwa anak sakit di. Hello, balasang kaw. Nagbaliw ka no ni Nilo, nanang. Kabailan naman kayam no kayat na. Agpagpagatang iti motor. Ay, makamo kayo nga gasawang agsarita iti day tabanag. Damdamagan gayam ni Junior no kaano nga gawid ka. Mailiw launa yan. Tingin-tingin pa ila ti amin, nanang. Alalo ko rin nagtiamok a babae. Adyak pa ila agawid. Itad na kano a kwarta ti pagpletik iti eroplano. Mailiwak mo't unay ka ni Junior. Ang mga nusa anak to na mabigbig. Diyak kaya takaguran ng ti anak ko. Ay, maragsakan lakit din Junior no maamuan na nga sumangput ka. Ay, day nga mintisang kaibagana. Saan nyo kumapay lang ibagbagakan ko na day tananang? Diyak kaya tumapaay tirig nana. Plano pa ilaan. Ay, iso aya. Alakit panunot manaimbag. Mailiw ta anak mo kan ka. Oray siyak mo't nanang. Mailiwak iti anak ko. Adaag dito'y balasi yung agsakripisyo. Dahit ako mati panunutan ni Lo. Saan ko mga iti agnanayon kat agbalinakatan a martir? Anak, bareng ipaypaysunan ti agbaliw. Nagbaliw mo't laang nanang. Kaputawan pagbisyo na. Isubliho mo't lakan kuha na ti cellphone nanang. Baliwak akasarita. Oh, sige. Wan, anak kaw. Ikak iti sabali agundaway ni Nilo, Celia. Ngam no kaskas ding agloko. Maudin na ita. Anya ti kayat masawa ni ti maudi? Saan kunton ang mapakawan? No agbabae pa'y. Yakton sang petan. Anya? Kat kasanon ti anak mo? Igatangak ni Nilo iti motor na akalikagom na. Ikondisyon ko kankwana. Sa daan na kat para kadakwada kini Junior. Yakon agpawit kankwana. No agpawitak man, para lang iti anak ko. Gusto mat kiti day ta, pangadeng mo. Saan mo nga itad amin iti asawam? Mangibati ka mo't iti para iti bagim. Kang runaan launay, para iti masakbayan ti anak ko. Kabarbaro gayam ti motor mo, Nilo. Naimbag ta pinawitan na kamatla ti asawam. Kaya't mon sakit di ngay babawik ti panang painom ko ken ka, Bardo. Nyakit din na di nakpawitan ti asawa. Kat asawan nak. Nang runa kat inkariken ko na agbalbaliw ako. Anya? Loko. Kung naman ang katawa kanya. Sika pinaikdukan. Kasano ajak agkatawa? Anya ti ko namitay? Kagat-gatang mula iti motor mo.
Adan inlubon mo at chicks. Di ka man makatagari. Sus! Kasta latibyan. Agbalbaliwak to into nasang petanak ti asawak. Nanang, apes siriring kayo pa'y batlagayam. Ay, talaga nga inururay ka ama kasangpot. Amok, asaan ka narabya na nagpasada? Kunaklano nagbaliw kan, nagkarkari ka iti asawam. Ay, nagkari mo ti asawam magbakasyon. Kat di agawid no mailiw kanya. Ken may sa agbalbaliwak to inton makasampet nanang gasya. Ni Bardo, tinaka-istorya. Nga da ka numanin babae hapag mamauyungam. Yala. Kasano pa yasang putan na ka, numamuan na day ta. Ay, loko day di Bardo Awan pa'y serserbe na papainumak. Inikak iti sabali agundaway ni Nilo tatang. Nagtulag kami anaimbag, sakbay nga imanugatak nga igatangak iti motor na. Kuma, inyuman mo kanyak. Wino ka dagiti kakapsat mo sakbaya nagdesisyon ka. Kaya't ko ang maurnos ti panagden nami tatang. Impagpagapok ni Junior, ngamdyakon patuloy ti panagawid ko. San ka gadi ang mailiw iti anak mo? Dayakit din gawanan ba'y na lalaki, di mangigawid king ka. Tatang, nasakitan launay. Imbagak kininana nga agbakasyonak. Ngam pinagkarik, asaan na nga ibagbagak ni Junior. Nasakit launay tinakam ko, tatang. Iso ajak pa'y agawid. Girl, I need you. I need your love. Amom no, anyala unay ti pangdayawakan ka, Nilo. Nakasimsingpot ti lang kasla dinamnamaan dagiti makamamuken ka anadawul ka iti babae. Kastra ti biyag, Bardo. Sige. Uminom takit di. Masukan sukat ti babaeng ilublubon mo iti motor mo. May salang ti isir-seryosok kadakwada. Ang addanam ammo kidi kalman siga. Kukwam tu di may isa. Talaga amudak nga isagsagutan na niya. Gayom ka talaga. Ay, salbag. Apeng agsakit matan ti ulok. Nailukat tiri daw. Kasla malasin ko ti may sakadakwada. Leon. Ay, delikado na ito yan, pare. Leon. Jack kaya ti may ramraman. Dita kayo. Ay naimbag ta nakapuot kan Nilo. Di kanto lang kami naglaknakab. Ay, apoy. Apay, sa dino ti ayan ko. Di mon malagip. Awan puot mo nga entaray na ka dito ospital. Nagado ti dugol di tarupam. Dara-dara ka pa'y. Malagip ko na. Kinaabil nak ni Leon.
Ay, napunwan na ka na gitar aramidam. Iso alinuguman da kan. No awan na nga nawa kadakwada ang mga nupin ang orda pa iti motor mo. Dagiti awanan bay. Na, Addan tumot ka aldaw da kanyak dagiti basol mo matlaang. Di ka matla kami nagbaliwan. San ka de, nasakit tinakam, dagiti kakabsat ti asawam? Bilin lakit din ni tatang da ito'y. Anya, Ti awanan bain lakay. ay di kag pabasol. Tama nga, drada sumarno nga ramidin nito niyo. Saan ko maarumbang ay narami da jay dagiti kakabsat ko, tatang? Diyak kayat amay sarsarak daga po kanyak. Diya ka mo na ikay nginaramid da. Napunwan nga tandilyon. Kanayon ng ibang pangtana di asawam. Tatang, No'y darom ni Nilo, nakasagana kami amang sango. Masapol nga desisyon kan mao rin. anya ti kayat yung asawan, tatang? Mabaybayan ni Nilo ti anak mo. Panawanan nga laan mi, ti sinong may kadagit ti kakapsat mo. Ang mga no niya ti bunga, tinagano sa panunot na, kadagitar aramidon ti amana adultok. Saan matabaybayan ni nanang? Masakitan lakit di amaya dayukin kwa na ti apo ko na. Amang nung ad-adang agpapas ni Nilo, iti panagbisyo na. Aramidon na ti gayat na. Sa timagkam mo. Oray, tanasidag ka na kami ni Junior. Amang nung ad-ariribok ti paranoayon day tatang. Siyak lang ti mapaan ni Jay Balayda. Dua kami kinisanang. Da kami dagsarita. Ken adapay may isang ibaga. Sang pedam kuman ti anak mo. Uwan, tatang. Nasakit launay tinakap ko, Celia. Kaanong agpatingga ti panagsagsagabak. Abo nga ti panagbidot ko ang nagdesisyon. Aging gakadi iti tumpalbiag. Wano, agin na naak tulang intun sa anak ton nga umangangas. Anya nagitang ngay bagbagam mo rin. Saan ko maatila pang panunutam? Awan ti amok ka nagkurangak iti asawak. Uray adayuak iti sidong dangagama. Awan ti saan ko ngay naramid. Ala, isardeng mo dita pa nagsangit mo. Panunutom kit diti singasing ni tatang mo. Kasapulan na ka ti anak mo. Kasapulan ngagtrabaho ak. Tapno makaurnungat ti para iti masakbayan ti anak ko. Iliwom laang mat. Agawid ka, nga magsublikan tumat laang. Makisar sarita kiti nasaya at king kabalayan. Sublate kumapailaang ni Junior. Dahita ka di timbaga ni Maureen. Sana sakitan tinakam ko. Kasarita na kuma. Siya tinangising-asing kinkwana. Tapno makapagtrabaho ka para iti pagbiag mo. Ay, ninilo kumati kasarita, si kayat ko asawan. Wano agsarita na nga agasawa. Ibagak tunay ta kinkwana. Iliwan mi lang ti apokok. No mailiw ka, sumarungkar ka, ijibalay. Jack ipaidam ni Junior nga apok kada kayaw. Agpada ta nga dakarbengan dakin ko ana. Nakaroon kasarita. Ure siya kon, ti makisarita kinkwana, abalayan. Girl, I need you. I need your love.
No adda ka iti sangwanak, Maurin, tungpatungpaan ka. Ha? Jak pailan na ibalis ti panagmansukan jak ti kabsat mo. Napunuanan dagiti kakabsat ko kan ka. Amok na nagbaliw ka nilo. Inikang ka iti sabali agundaway. Ngam anya tinaramid mo. Sa kalpasan na, inalayo ti anak ko. Sublatan da tatang akadan na. Adakar baganda iti anak ta. Makamu ka. Kalpasan da ito yung inaramid yung kanyak. Nawaya akon amang isang pet iti sabali a babae dito yung balay. Makamu ka. Nunam na maumlaang akabailan abyagan. Wen! Salbag. Ay, Nilo. Ay, papaspasamak ka. Ay, nakarigrigat lang arudan, ti panagbiag. Nanang, apay nga impalubos yung nga inalada ni Junior. At dakarbangan da iti anak yo kan ni Maureen. Kinasaritam kumana saya at ani Maureen. Gapo iti da ito yung inaramid da. Nawaya akon amang isang pet iti babae dito yung balay. Ay, dengged na kumanilo. Agasawa kayo pailangan kin ni Maureen. Urnosam ti parikot yung agasawa no mabalin. San kayong agsina? Sika tinagbasol nilo. Junior, anak ko, mailiwak launayan kan ka. Rumbang laang nga ipaayam iti panawan ti anak mo. Tapos napasi ka bisyo tararamidan ti duldog nga asawam. Hala, saan mo nasingaan ti panaturog ti anak mo? Kasaritam tulangan intun makariing. Agad anya nga ti planom iti daytoy nga isasangpod mo. Mariribukan nak tata. Diyak masinuno. No niya tirumbang nga aramidag. Ni Junior at anagating bakasyon na. Ay, ulitag. Rumbang nga si kaswam kam ipaayam iti panawon. Ha! Tawa mo na sayang nga aramidan ti asawam. Agsangit ang inilo ti mapagsaritaan, tatang. Katanya ti planom. Amo na ka di nga agawid ka, wino sumagbot ka. Saan kong impakaamukin kwa na, tatang? At antulat na pakadamagan na. No napatagak kan kwa na. Pasyaran nak dito balay no kayat na maurnos ti problema mi nga agasawa. Abay, ikam ka di pa iti gundaway. Jak masungbatan day ta sa ludsudyo, tata. Kas imbaga kon kada kayo. Naguguran launa iti panunot ko. Hello. Simangpat ka numot ni Maurin. Saan mo ka di mapaniliwan? Ay, Nakapimpintas lakit ditan. ay bardo saan ka man amang bubwisit? Abusta na sakit ti ulok ang nabigatan. Inawis ka tabungarik man. Hilo. Sakti nang isungsungkan ka ang nagbisyo. Adamot pala na bati a kinaimbag kanyak. Anya ti kayat mo asawan ha? Daki sa katao kasta, ha? Kwa, Ha? pare, sana kasta ti kayat ko nga ipaawat. Saan ka kadi a mailalaan iti asawa? Uray, masukan-sukat ti babae ti biyag mo. Kasar mo ni Maureen. Saan ka kadi a mailiw iti asawa? Addala nga pagsakitam ti ulok, pardo. Sige, uminom na di. Awan bibiyang kon iti daigi a babae. Salbag. Nujak nakakapat, ang mga na ipasubsubak ko man iti datar. Di pa ikat nagbosingar ko man ti subsub ko. Uray lang nagdarati na dugo lang amuging ko. Anay ko.
nasakit ti ulo ka. Agkudrap ti panagkita ka. Pudno gaya masimbang put ka. Ay, inturturod ko timay. Awan ti basol yu kanyak, nanang. Awan ti gurak kada kayo. Agyaman na, tala nagdipdak asarungkaran. Pilpilita kita'y ninilo ako mo'yog kanyak. Kaya't ko kumaama ornos ti parikot yung agasawa. Awanin ti serbik kininilo, nanang. Napatpatagan dagiti bisyo na. Ado ti napipinta sa babae pangisukatan na kanya. Tarigagayak ama ornos ko mati parikot yung agasawa. Inkarik idi adjakon ikan iti gundaway, nanang. Agpengpenget ti puso kan panunot ko. Ay ayat payla ti asawak. Martirak. Ore nasakit dagiti nararamid na kanya. Diyak amo takin numero iti daytoy umawawak, nanang. Hello? Ha? Nanang, intaray da kano iti ospital ni Nilo. Na-high blood kano. Anya? Ay na, anak ko. No impangag na kumayde. Saan kumakastoy, tinagtong palam. Masansan gayam nga agalin na ti panagsakit ti ulo na, nanang. Apay adi nagpa-doktor. Ti amuna nga taakit hangover na laang. Ngamuray din sardag ng tinaginom. Masansanan nga sakit ti ulo na. Sa sinubyan na tinaginom iti nasangar. Nay. Tagas-asog. Ay, Nilaw, anak. Ay, agyaman na ta nakapuot kan. Maureen. Karo ba yung tinangyawag kanya? Nga intaray da kakano dito'y ospital. Pagkawan. Nanang. Agngadal ngagsaon ni Nilo. Danda ni Jack maawatan ti ibagbagana. Ay. Adot. Tibasul. Anak. Ay, nudim nga kakumangamin idi kanyak. Ituloy mo ti aginana. Inakasarita ti Doktor Nilo. Tapno mataming anaimbag ti kasasaad mo. Ay, Diyos ko. Kasya niyo kumahan ni Nilo. Pasado alas 3 gaya man iti parbangon. Agupat pa nga tanga oras ti biyahe. Sakbay ang makadanon kami iji Ilocos. Makla at lakit din ni nanang. Saan na nga mo dahito panagawid ko? Saan na nga min nga mo nagsoldado ak? No saan ko maaga po, iti panagpaimbag ko kadag iti sugat ko. Diyak kumapay agawid. Ken adda na itad a misyon ko iti dayto a panagawid ko. Adda itan ti balasang akaabay ko dito'y unat ti bus. Sa anak namin adimsag itay. Manong, apay saan kayo din saan? Saan kayo kada mabisit? Nagimas na eros kaldoda. Amo ka na imas, ading. Kanayo na pagsardangan dagiti bus. Anya ti hinagan mo? Siyak ni Amira, Manong. Agtrap-trabaho ak iti Manila. Jack maanusan. Iso nga, inkadag kong agawid aklangan. Narigat at talaga tibiyag iti syudad. Ijay tulangan Davao ang naggapwak.
Nagadayugayam tinaggapuan niyo, Manong. Wen, tagailo ko sakmat lang. Nabayag nga awanak iti lugar mi. Siyak gayam ni Daniel. Daniel? Si ka ni Manong Daniel? Itay pa'y alaslasinan ka, Manong. Saan ka di asikati anak ni Nana Binang? Naimbag man ta mabigbignak. Saan nakamalasin, taubingak pa idi. Agkakaruba tayo laang. Kat nagmayatan ta nagkalugan ta. Nabayag ka diya agtrabaho kay di Manila? Nasurok ang makatawan. Mayat mati trabaho, tanangato ti posisyon ko. Dakkel ti sweldo. Dandani awan mabati. Sapay kanayo nakamabamban no, gapu iti traffic. Naimbag na nagbaligi kayo matlangan ang ipuslit ipantalan dagiti kargaminto. Umayak to masapay ti budi kayo ton bigat. Parbangon kayo man. Nga mabilang, sigurado kayo nga wala nakasurot ka na kayo. Nasayat. Masapul nga wan ti makaduktal kadagiti nalimid ng operasyon dayo. Awan, itures ang kabasit ng ebidensya ken panagadap da. Sige. Bye. Sanak ba't di amadanakan? Kabaulakan ni Madam Carmelita ti mangyabugado kanya. Nukas pangrikan lang. Sagoyap-yapain ako na. Tidakas na nagmalmaliman da ito'y apan naturog ko. Nanang. Ay, punat no anya tinapasamak mo, nanak ko. At dapay kit di mga ibaga kadagita kaaruba nga mga nunatay kan. Ay, agasam, tanasurok asa nga pulo atawan, akaawan mo dito'y lugar tayaw. Ay. Kinapudno na, nanang. Talaga adandaniak na tay. Naarinabnab tinagluganak abar ko idi. Kat na isadsadak iti may isang isla. Naimbag man nga raw ta na panunot mo tinagawid, anak ko. Mailiwak kada kayo, nanang. Kumusta mat dito lugar tayo? Nasaya at saan lata maliklikan, dagiti mapaspasama kariribok. Sige nga rod, nanang. Mapanak pa'y maturog. Ituloy tayo ti agsarita inton makariingak. Nay, at da kamot gayam amira. Di mo't agtrab-trabaho kay jay Manila. Ay, uwan, Nana Binang. Nagawid ako, tadyak maanusan. Agsapulaklangan ti pagtrabaho ti lugar tayo. Ay, adun, ti mapatpatak ang negosyo iti lugar tayo. Ay, uwan nga rod, Nana. Duan tuntimol dito'y lugar tayo. Agsuyabak matan. Maturog pa'y langatan ni Manong Daniel. Apay nga mo masimangpet ni Daniel. Ay, nagkaluganan kami iti bos, Nana. Saan nakamalagip? Ngam siyak ti nakabigbigkan ko, na. Ubing kapay mat ngami, hindi pumanaw iti lugar tayo.
Ay nakapinpintas ka na balasang. Ay, nakariing gaya ba ni Daniel? Girl, I need you. I need your love. Ni Madam Carmelita dito eh. Hello, Madam. Yak mauray ngawagan nak. Iso siya kung tinangawagan ka. Inawagag ni Burjo kita'y parbangon, Madam. Nagbaligi na ka no. Itay agsabak mapanak iti budi ka. Ngayon na'y masak titorog ko. Agdiritsukan to dito'y balayan to nagapukay jay. Awan, Madam. Talaga planok tagpasyar dito balayo. O sige nga, Rodan. Bye. Bye. Mabisinak. Sana gayam anang rabi. Oh. Ni Amira Regia. Asino tiya kasarsarita na alalaki. Si kagayam din nakita kita ya kasarsarita ni Amira, Daniela. Oh, dandanisan ka na nabigbig. Nabayagan nagpukaw ka. Nagdinamag may kiti na natay ka. Talaga dandaniak na tay. Idi naarinimdab ti barko ang nagluganak, Randolph. Naimbag, tadala kaya ng ispal kanya kiti nakaipadpadak nga isla. Baro abiyag nga rod para keng ka. Ragsakan lakit di ni Nana Binang. Bakit kitak mo minsan nakakasitilangan na naggapoy ti talon? Manipod ngamin pimusay day di Uncle Merto akabsat na. Awanan ti kadwa na ang nagtalon. No pimanaw kan tumad ngamin. Mano atawan ang nagpukaw ka dito eh. Awan di makita ka rimang ayan ti biyag mo. Kastala ti biyag, Randolph. Yak anumungan day tako nam. No nakapso ti utek mo ka nakapoy ti pakinakam mo. Saan adumuras ti biyag mo? Kidanak. Sino aklang idi adda ka pa lang di lugar tayo nga mita. Namamo ti gasat ken ka. Ken sigod mo't nga adda mabalin ti pamilyayo. Ad-adala ang abimak ng kayo. Awan gayam. Itay nakita ka magkisarsarita kini Amira. Kung naknunobyo na ti kadwa na simbangpat. Nagkalogan kami itibus idi rabii. Aniya? Nairanran na laang. Dandani jakpay kit dinalasin. Ubing pay ngamin idi. Ang umita, balasangan. Naimbag taday talaang timbaga ni Randolph ken ka. Pagimimunan na amin nga agar-aram kini Amira iti saan pa'y nagpamanila. Ay hindi tansapay ki din ti pimanawan na. Oh, langamot ni Randolph tinasingpet nanang. Baknang da. Kan gwapo pa'y. Makaamon ni Amira no anya ti kayat na. Ngam ti ibagak ken ka Daniel. Saan mo agamden akaribalan ni Randolph? Ni, kasla balbalaagan dakmeten nanang. Ken saan akaskarina nga agayatak kini Amira. Ken italang manen a makitak. Ayun gayam nanang. Napanak nagpagnapag na iti kalsada iti abay ti irigasyon. Nagsapan apa nagbunubunda? Gapo tada ka no irigasyon. Ay, agtalon maninda tao.
Apag isunto a maapit inton arinunos ti Agusto. Sa agtalon kayong tumanan. Sakto nga rodon ti mapan mangkita iti bunubon nyo, nanang. Sa paagtulangan ti mapan iti bantay inton bigat. Ammom aday ito iti saan ko magustuhan, Randolph. Ti pagururayan na kiti nakabaybayak. Diyak nga minapanadago sa iyo bodega, madam. Tay madama tayo nga agsarsarita. Nakita nga dalalaki akasarsarita ni Amira. Ni Amira? Si Mangbut Gayam? Si Mangbut Samatan kat adanobyo na. Ni Daniel Gayam tinakita kakasarsarita na. Ni Daniel kunam. Ti anak ni Bina nga karubayaw. Nang sanmut lang at anay tinaggapuan na lugar. Mamirmiraw tapi manaw diti lugar tayo, ha? Nakurkurapay sa manan, asimbang pet. Ngam bimanagkid di. Saan ka ngay may ditoy? Tapno na kita at tao ti pagsaritahan ta. Awal na ti may ted ko akwarta kada kayo. Awagan kayong tulangin. Kalpasan na may deliver dagiti armas. Adadum nga droga iti dahi ti alawas. Randolph, ammo makasapulak ti kwarta para iti dahi ito'y sumarono nga eleksyon. Ang kandidato aka gobernador, wano diputado. Sigurado nga kamangabak kayo, madam. Nabayagan nagmayor kayo, ken sigud kayo a diputado. Nabilbilag tayo tumanan, no da kayo ti sumarono a gobernador. Girl, I need you. I need your love. Ayta, tibagbaga kidikan ka edi pailang Amira. Ikaw gawid ka edi ngagtrabaho edi Manila. Tado ti mapalin ka pangisirkan ka. Mrs.? Adya, Mrs. Agkabagyan kami ti day di lolam. Iso alola, ti rumbang awag mo kanyak. Ang nasisayat no mami ti awag mo kanyak. Tapno, saan mo't amadlaw, bakit ako na yan? Saan amadlaw at tumaan kayo, Lola? Ay, mami. Bayam, awagak to ni Rustico. Tanuan yan to ti mapagsaritaan mi. Isirok na kayo ti trabaho. Agyamanak, mami. Ni ngamin Randolph ti nakaibagasim mangputkan. Kasta unay aragsak na, tadakan. Anya? Ay, saan kami pa yan nagkita kin Manong Randolph? Nakita na kayo kano ni Daniel ng agsarsarita. Tiyan mo na katadan nobyom. Itay bigatan nakita kayo ken Daniel ng agsarsarita. Saan kayo anaasidgan? Tagasarsarita kitay ni Madam Carmelita. Manong Randolph? Maragsakan na nagsubli ka. Awan pa'y nobya. No saan ka asimang pa, planok timang pasyarking kayo Manila. Uray, tada sa bali aranta kayo Malabon, may panggapit ni Kosyok. Talaga narang ayan dagiti negosyo yung Manong. Para amin king ka, Amira. Saan na kumapain? Ikarik, saan kantong agpapawi? Amom na apay ang nagbiro kak iti trabaho iti Manila, Manong Randolph. Para iti pamilya. Kayat ko at tulungan dagiti dadakkel ko, amang paadal kadagiti kakabsat ko. Anya ayat ti aramidem ijay bantay, tagmalmalem kansa. Nangitugot ka iti bagas, ngam awan mat intugot mo alotwa masidaan. Dumagasak tulangan iti tiyangge iti sardinas nanang. Ken agsarakak to iti bantay iti nayon na si daek.
Mangumakit ti pagmulakit tinatang. Katsadamot ti bangka kapag mula am itinatag. Sa bali lang dayta, nanang. Anak ko, adda naturpos mo nga adal. Apay adi mo aramaten dayta nga agbirog iti pagtrabahoam. Saan pa ilang nga kadag ito'y nanang? Planok ngamin ti agsublimat la ijay Mindanao. Ay, panawan nakmatlagayam anak ko. Saan kayo nga agliday, nanang? Mabayag pa'y dayta. O sige, ikat ni, aldawan. Impambar ko kini nanay. Nagumakit ipagmulakit tinatang. Ngumsan at talaga dayta tirantak dito'y bantay. So kimatak ti kabambantayan. Tapno panaknakak tinay-padanon kanyak. Idi inawagan nak ni Hepe. Ni Sargento Nabal, ti katinulong ko iti dayto a misyon ko. Ngam, nagtulag kami. Aliklikan mi ti agkita. Tapno awan ti makadlaw iti dayto yung aramidan mi. Narikot dayto eh. Taawan ti masnop a sospek. Oh, anya ita. Idi pa lang ay bagakkan ka nga ikan ka iti nasaya at trabaho. Ay, nagsaysayang ka lang iti panawon ni Manila. Agyaman ak, mami. Adagayam pa nakabagyo iti daytoy apasdag ti negosyo. Unmat, ngam nalimot laeng. Malagip ko gayam. Hindi pala gayam agar-aram kad ka ni Randolph ya. Kwa. Awan pa iti panunod ko ti makinobyo, mami. Talupay dagiti kakabsat ko nga adal. Kayat ko, makaadal da akas kanya. Babalawag mat ni nanang mo. Nung apay ni tatang mo pa'y laang tinapili na. Amok, nasa air ko tirik nam. Ngam sige, saan ta na pagsaritaan dahi ta? Nunam na maam, nga damay tulong ko kan ka. Di kang dwa-dwa, amang iba ka kanyak. Ngam umawag ka nga muna, sakbay nga umay ka, iti balay. Naimbagabigat yun, Nana Binang. Agur-uray kayo sakit iti pagluganan nyo, Aguyog tayon. Ay, mapanak la ko maiti tiyendaan. Kababa hindi makilugan ken ka. Nagpintas day tabadom, amangan no marugitan. No, nagdalos matipagan anay yun, Nana. Oh, sumbre kagaya man iti trabaho, mamera. Nestor ni Madam Carmelita kanya. Sige, lumugan ka, detulog ka. Agyaman ak Manong Randolph, amangan no adda papanam. Iragas kan, sakbay ang mapaanak iti papanak. Saan na ko ba napagkadkada na mira? Sige man langan. Ay, makilugan pan kini Manong Randolph, Nana Binang. Aglugan kayo langan iti sumunga da tricycle na nabinang. Asidigmat lang si tindaan. Alawan, Barok. Agan-anad ka iti panagmanehom. Oh, pagbit kayo matlagayam iti tiyendaan, nanang. Umuno na kayo pa'y nakasangpat ngam siyak. Anyamit lang amin daytoy ginatang ko. Sangka basit a karne ken presko nga ikan. Mapanak to man nagkalap iti karayan. Bareng amok pa'y tagpana. Wan gayam, nakaadayo ako nitay. Ngam nakitak tilugan ni Randolph anang sardeng kada kayo ken ni Amira. Ni Amira lati inlugan na. Nakastrek ngamin iti pagtrabahuan na.
Dahito yung tibi ngayon akwarta, Madam Carmelita. Sa gasutang ribo a pisos dahita. Agyaman ako na eh. Inton maminsan, ijay ton resort ti pagkitaan ta. Oray, tamalmalpasan. Talaga abak nga kayon. Planok mo tagpatakdari ti balay tinagatang ko abantay. Nem bagi jay, tawan matatao. Ni Amira gayam. Wan, kabagyan nyo palagayam ni Amira. Ngam, naatap kanyak, madam. Sa anak ang makibiyang, iti panangari mo kini Amira, Rantol. Ngam, saan mo apilitan? No saan nakaakayat? Dahito hindi bingayo akwarta, Madam Carmelita. Sangga sutang ribo a pisos dahita. Agyaman ako unay. Inton ba minsan, ijay ton resort ti pagkitaan ta. Oray, tamalmalpasan. Talaga abak nang kayon. Planok matimang patakdar iti balay ko itinagatang ko abantay. Naimbagi diyay, tawan ti matatao. Ni Amira gayam. Kabagyan nyo pa'y lagayam ni Amira. Kita mo yun, naatap ka niya. Sana ka makibiyang iti panagare mo kini Amira. Ngam, saan mo apilitan o saan nakakayat? Madam, dakkel terespito kada kayo. Mabigbig kayo ang negosyante kan sigo da politiko. Kahit ko alaw-lawagan, sanda ka di akayat para kini Amira? No magustuhan na ka, awan ti problema, Randolph. Ngam ulitek, saan mo apilitan? Saan mo nga ipadpada ka dagiti babay ang nagbalin apas sa tibiyag mo? Nakasagana ka mangikalay sa kenkwana. Ken agbaliw. Aniya? Dahil talang ti may bagak ka na kayo, madam. Sige. Saan ako nagbayag-bay? Saan ka diyan nasakit tinakam mo? Kanyak? Lalaki ak, madam. Awan ka po nang agsakit tinakim ko kada kayo. Nasayat no ka, Randolph. Di ka madanagan iti proteksyon mo, may panggap ka dagiti operasyon yo. Awan, ti pakan-anwan yo. Masansan amatlaw ko. Nga da kasarsarita ni Daniel iti cellphone na. Ay, asino nga tati awagan na no kwa. Takasla napasnak ti panagsarsarita da. Anang, adapay lagayam ti bisikleta da iti tatang. Padasak tuman na tarimaanan. Tanayin bagla nga pagluganak no mapanak iti bangkag wano iti bantay. Mabalin pa'y nga ta, kat daanan. Padasak lang, nanang. Inton malpas ti panagraraap, mapanak to kumita iti ili iti gatangag ka motor. Padasak to man ti agpasada. Kunak man no agsubli kamutla iti Mindanao, anak ka. Nung nalpas nga minan ti panagraraap dito awanan ti trabaho. Mabayag pa sa kagsubli iti Mindanao, nanang. Uray, saan ka pa yan nga agsubli? Saan na kuman apanawan, anak ka? Nasakit ti ulo ka na bigatan. Mariknak ngagmamayuak pa. Nakurang sakit di tinumar ko idrabi. Awagak ko man ni Arman. Ngam danunat tulangan ni Yubudi ka inton maramdama. Malakip ko manan di pa nagsarita mi kani Madam Carmelita. Kaslasan nakakayat apara kini Amira. Isakit nan sa launay. Kat adayon akabagyanda. Inawagan ka lang, Amira. Taado ti pa ka kumikumak ka dagito yung aldaw. Kumusta ti trabaho?
Nasaya at mat, mami. Agyaman nagkada kayo. Dumaw asak to dita inton malam no Domingo, kalpasan ti panagkapok iti simbaan. Nasaya at mapanak tumat iti simbaan, ngam iti bigat. At naman gayam damagag. Kanayon ka di apasyaran na ka ni Randolph? Manmano lang, mami. Adun sama ti pakakumikuman na. Kasta talaga, tinegosyante. Masansad gabin ang mapagsaritaan da ka, Amira. Talagan saan napas na iti panagayat na kan ka. Jak may karikan kwa na, mami. Baknang da. Tingi-tiga ba na yung bakterik na, Amira? Sige. Ay. Kinasarita ko ni Randolph. Ngam no sanak kadanggan, makamon. Sana da ita, di pagkontraan mi. Girl, I need you. I need your love. Oh, kung naglakit din o asino tinapintas adim sa agiti tricycle. Si kamat gayam, Amira. Si ka talaga, Manong Daniel. Nagapom ka dita, nakabisikleta ka. Napanak man ijay bangkag. Dahito yung matla bisikleta tilugan ko. Mayat day ta pagutwata, Manong. Oh, asino tinagbusina? Saan samat alugan ni Randolph dayta? Ni Congresswoman Miranda. Sigud a diputado, Manong. Negosyante itan. Kabagyan mi pailaang. Iso tinang isir kanyak iti trabaho. Kita anak ni Madam Carmelita. Apay nga ta. Oh, si kamat gayam, Amira. Ninanang ka diti kasapulam? Saan ani nanabin ang tirantak, Manong? Sika. Malagip mo ka di, idi nakita na ta ni Mami Carmelita ang sarsarita? Nawagan na, kat dinamag na nung kasano-kano ang makasarita na ka. Oh, apay ka no? Saan namag na yung baga kaniyak? Ura imbilin mo kumalatan kininanang. Amang ano, makita na ka ni Randolph ngayon may dito'y balay, kat sabali man ang ti panunutan na. Amang ano pagsilosan nak. Awan ga po na pagsilosan na ka. Agar-aram lang ang kanyak. Saan kamot nga agar-aram kanyak? Ha? Kwa. Uwan mo't nga agpaiso. Pastrakan ka kumang awan ni nanang. Amang ano, anya ti panunutan dagiti tao. Saan ako ngagbayag, Manong? Ada aramidak ijay balay. O sige nga rod, Amira. Agyamanak. Mapanak tulad na iti balay da Madam Carmelita. Ay, nuamula ko man ni Amir. Kabayatan ti panaglabas dagiti aldaw. Umununag ti marikrik-nak kenkwan. Ngam, anya ti kaimudingak amay sala nga soldado. No maidasigak kini Randolph, anakabakbak na. Daniel! Oh, nanang, ada kayo gayaman? Nagsabat kami kini Amira. Nagapumot kano dito'y balay. Ay ayaban nakakano ti sigud a diputadaw. Wan kano nga rod, nanang. Mas daawak. No apay apapaayaban nak. Diya ka mo na niya ti ibagana. Eket, inkantulata Nangato a tao ni Madam Carmelita. Ket kababain apabainam ti awis na.
Mapanak tulangan inton bigat nanang. Mapanak kumapay iji bantay. Inton maminsan ng aldawan. No anya launay tiranran taem ijay bantay. Ada nga rod inumak apagmulaki tinatang nanang. Ken gaputa masansan ti panagtudunan, adu ti maala asidaan. Rabong, kaskadabo nga ti singkamas. Ken adu pa'y nanang. Sigurado kay ti daytang ibagbagam? Nakita midang agsarsarita. Katanya dinadlaw mo. O salbag kagdi. Agistorya kang umsan pa'y akumplido. Bayamon! Siya ko di makamo. Ni Amira pa yung tinapan iti balay da Daniel. Anya di kay tasokon di papan ni Amira iti balay da Daniel. Idinto ano siyak ti mangawis ken kuana. Nagado apang barna. Pasyarak man inton madamdama. Ang mga numabalin nga wisin kang agpasyar, kalpasan ti trabaho minton malam no bigat. Sukunan kanto. Randolph, saan ko mga inton malam no bigat? Iti sabalin tulangin nga aldaw. Sanak kumakabutang. Awan da kas nga ramidakin ka. Maawatan na kuma. Nunas kan nga ipakada ka kan Madam Carmelita ramidak. Lagip ko gayam. Nakita ka makisarsarita kay ni Daniel itisango ti balay daytay. Inawagan na kami ni Mami Carmelita. Dinamag na kanyak no kasano ang makasarita na ni Daniel. Iso na pa iti balay da. Diyak kumakayat ti mapan ijay balay da. Taamang ano ada makaidanon kan ka kat sabali ti panunutan. Saan nga agar-aram ni Manong Daniel kanyak? Ure agar-aram genga. Maagkano isut pilyam. Ngam no siya. Kabaulan ka nga ipaayan. Iti nasaliwan man abyak. Girl, I need you. I need your love. Imawag ka kumangay muna sakbay ng Maika. Agab sa tabali, adakan ditoy. Pinaayaban ka, tadakayat kong ibagakan ka, Daniel. Ang ano kayat mo trabaho, iti babaag. Agyaman ti panangidyayo iti trabaho kanyak, madam. Anya ka diti trabaho nga idyayo kanyak. Amangan no, saan ko akabaulan? Agkurang ngamin ti taok. Ada kamatla dito'y balay. Kumuyog ka laang, no ada napatag apapanak. Agyaman na kiti jaya yo kanyak. Panonotak pa'y, madam. Mano ka diti kayat mo asweldo? Saanak nagkidkid daw. No manuti kabaalan nyo nga isuldo kanyak. O di isaw, madam. Ti pampanunutak ngamin, kakasin tumanan ni nanang agtalon kan agbangkag. Maag ka na pagkadkadam ti Jayak, Daniel. Sige, makamo ka. Sang kaibagak, aliklikam ti masansan ay mo dito'y balay, Randolph. Ada ka di manenetid mo kanyak akwarta? May panggap kini Daniel tirinantak.
May isa kami na tao kinakakita iti panagsarsarita da Daniel kan Amir. Iti sang ti balayda. Kat, agselos ka. Saan ko nga ipalubos sa maagaw ni Daniel kanyak ni Amira? Nagdakes ti pampanunotem, Randolph. Pinayabak ni Daniel ta injayak nga agbalin at taok. Numabalin. Saan yung ituloy nga alaan ni Daniel? Diyo amon no niya ti trabaho na ijamin Mindanao ide. Amangan, ni sagmak na kayo lang. Talaga nga ayatan na ka ni Randolph, Amira. Saan mo pa kadanagan no awisan na kang agpasyar? Pinalaaga kon kat saan nakalakit di pagaramidan iti dakas. Diyak ngamin kahit nga ikan itinamnama, mami. Imbaga kon kada kayo tigapuna. Malaksid iti pamilya, aglalo ka dagiti kakabsat mo, akayat mo ang makaturpos, akaskin ka. Ada ka di pa'y sabali agapuna, Amira? Pagsilsilusan na kami ni Daniel. Saan mat nga agar-aram ni Manong Daniel kanyak, mami? Man-mano kami ngagsarita. Injaya kiti trabaho ni Daniel ng pinagkadkadan na. Kay kaya't na kano ti agtalon. Kakaasi kami ni Nana Binang agtalon. Anya nga rod. Kaya't mo akasaritak ni Randolph, asaan na ka nasingaan pa'y? Bayan nyo latan, mami. Agyaman nagtipa ng isakit yung kanya. Panunutak na imbag. Nurumbang apagustwak ni Randolph. Ulitak, Amira. Saan nakapagaramidan iti dakas, gaputa kinasarita kon. Naimbag, ta saan ka nga imanugot nga agbalin a tao ni Madam Carmelita. Napagad ti agbalin a tao ti politiko. Aglalo kat plano na sa ti agkandidato ag gobernador. Saan ko pinagkadkadan ti Jaya na, nanang? Imbagak, panunutak ka na imbag ti amin. Kumusta mat ti panagmayor na idi, nanang? Nariribok ti ili tayo ide. Ado ti mapaspasamak a krimen. Kapigsa ti panagraira iti droga kadagiti a banawan. Kasla nagsublin samat ti droga, nanang? Ne, kasano ti panlakaamom iti dayta? Mangmangag ko mat ti damdamag iti radyo, nanang. Idi lawas na laang. Nagsasaruno dagiti natiliwan ngaglaklako iti droga. Gapo iti kinarigat ti biyata. Ay, ngam-anya ti ganabon da ita, tanakabaaludan. Nabakayakin na kahit kakasarita, Daniel. Italang matyambang ka. Anya ka diti atrasok kan ka? Amom sa nga datrasom kanya. Balagan ka. Saan nakakaribalan kini Amir? Saan nga agar-aram kan ko na, Randolph? Sigurado lang. Dayta ka di lang ti bagam kanyak. Daya lang. Makamukan. No di naktinggan. Sige. Panawan ka nga rodan. Sana ka mamati ngawan sa paliaga po na kahit nakaliklikan ni Amira. Sana ka bumteng amang patay king ka Daniel no kasapulana. Ngamasakbay ang mauna anak. Ay, masapula bilinak dagiti tao. Gapo iti masansan na panagtudo na. Nasa magmanan dito'y bantay. Nagsiit dito'y kinawayanan ang nagnaag.
Ang dahito iti kasayatan na pagnaak. Oh, ano sakti kinatuok ti dalan. At makitak analawa nga kasla na isang sangayan ti kinalang to dagiti mula. Kasangsangpet mo manipod iti bantay. Nagdigos ka adagaws. Amangan numapasma ka anak ka o. Papanamaya. Adalaan kasi narak ko iti ili, nanang. Di nakatrabaho ka di Mindanao. Anya nga men ti trabaho ijay Mindanao, ijay anak ka o. Imbagak matan kada kayo, nanang. Nagtrabaho ak iti plantasyon ti Saba. Sigurado ka at isigod akatrabahoan ti rantam ijay ilay? Ang mga nusukunem ni Amira iti pagtrabahoan na kat awisem ngagpasyar. Oh, ada ka ti dakas na iti dayta, nanang. Baruak, kan malasang ni Amira. Saan nyo ka dia kayat ti makamanugang iti adayong ubingem siyak? Unak man no binalaagan na ka ni Randolph. Ay, saan mo nga isagmak ti biyag mo, anak ka? Nanang, anya ayat ikabutang ko kini Randolph. Sige, mapan ka nga rudan, tapno saan ka masipngetan nga agaaway. Nasip nga tanak ngagpayson. Madanagan lakit din ni nanang. Nagbayag ngamin ti panagsarsarita mi kini sarhento na ba? Ada nagikis. May sa babae ti goy-goyo din ti talo alalaki. Asyan kayo kanya! Kasla ni Amira. Pilitan da nga ilogan. Masapol ang masitgak. Sakbay ang makapanaw da. Makigasang gasatak. Girl, I need you. I need your love.